Nyota ya ugi wa githomo na gwithima umenyo na njira ya kigeranio nicio citumire arutwo oothe aria marari kirathi gia kana na mambiririe kigeranio kia muthia umuthi. Ona thengia wa othe gukorwo making'ethera maratathi mamwe amwe mari no tiganu. Njera-ini ya King'ong'o kaunti-ini ya Nyeri, arutwo aria mareka kigeranio kiu ni 13, 12 mari arume na umwe ari mutumia. Ofitha uria urugamirire githomo kaunti-ini ya Nyeri agikira mukonde ati ohwo matiuma na mathina ona hanini makwambiriria kigeranio kiao. Of them are male, one is a female. I think so far Nyeri is prepared and we are ready to deliver a credible exam. Educated our pupils the importance of being honest, and the pupils are ready. Kaunti-ini ya Narok, mwiritu umwe wa ukuru wa miaka 15 wa thukuru wa muthingi wa Nairegiankare DEB ndari aramenya kana ni egwika kigeranio giake kia muthia thutha wa kugia kana na njira ya guthinjwo mathaa manini tu mbere ya kigeranio kiu kwanjiriria. Mwiritu uyu uria tufatithirie Angel arageire mwana wa kahe thibitari-ini wa rifaro wa Narok na ona thengia wa kuga ari ona bata wa gwika kigeranio ndari arona wa kumuhe mwenekera wa uria ekwamukira maratathi ma kigeranio ari thibitari. Kenya, ningeomba tafadhali watu wenye walikuwa analeta huo mtihani wanaweza mleta aweze kufanya mtihani, kwa sababu yeye na mtoto wake hawana shida, wako sawa, na angeletewa mtihani angeweza kuikalia na aweze kupita. Ni mtoto mwenye ako na matumaini katika maisha yake. Angel etereire ati no egutaranirwo na arutwo makiria ma 20,000 aria mandikithitio gwika kigeranio kiu kaunti-ini ya Narok niguo atengeranie na kiroto giake gia gugatuika wakiri. Mwena wa Baringo ya muhuro, mwiritu umwe wa thukuru wa muthingi wa Kaptere ona akiageire mwana mathaa-ini ma thaa 9 cia utuku gugikia umuthi thibitari-ini wa Kabartojo. Gugikia auma ona wendi wa gwika kigeranio giothe kia umuthi na atwarirwo maratathi agika o wega. Alitoa mtihani na akafanya mzuri. Alianzia na hesabu asubuhi, saa 5 akafanya English na saa 8 atafanya composition. Murutwo uyu erigirirwo guikara thibitari ginyagia arikie kigeranio giake. Maternity tuko na ni free maternity. Sasa kuna right kigeranio giki gia KCPE gigatirwo muthenya wa kana kiumia giki. Inoro TV tukiendithiria arutwo othe aria mareka kigeranio uhotani. Rĩtwa rĩakwa nĩ Rose Wangui.